pullo fuuta ko groupe uji 4. groupe ara noon ko marɓe hakki miijitotoɓe ɓe ala feere ko ɓe haalorde naata hinne hunde haala wi tun ɗum waawi. groupe ɗimmon ka fulɓe fuuta ɓe ko marɓe jawdi ɓe ala hakki. sa haali a inni ɓe waɗire ni ɓe naawono sikkude ko fimo jangi min mi janga kono mi hettike. groupe tamon ko menen ɓe fulɓe fuuta sikkuɓe no jangi. pullo fuuta janga e seeɗa jonne responsabilité tun fuɗɗo mefiyade hay nene mum. Oui. Fasse attention. Une vérité. Faut que je sois honnête. O doga communauté makko makko ɓe watta ɓe ñanneɓe ɓe jonɗiɓe ɓe yatata fulawa. ɓiɓɓe makko ɓe wonta ko tawata hanano wonde. groupe naya ɓon mo kelɗa ha ko fulɓe fuuta ɓen dan ko ɓeynata secteur privé lagine o yata banque mo tawa toon pullo fuuta hina soit premier ma deuxième décideur kono buuɗi maɓɓe ɗin hiɓe wawi commerçant ɓe hiɓe mali. alors ko honno pullo fuuta waɗirta joni fii ɓe marɓe hakkille ɓe ala jawdi ɓe marɓe jawdi ɓe ala hakkille ha ɓe yewta ɓe fotta e tatoɓe waɗay fii immintingol fuuta jalo.